Аларга маршрутка акчаны таштап коюп, маршрутка чыгып окуңарга барып келебили деп. Эми болот, кээде жакшы эле барып келишет маршрут менен. Көп учурда бирок маршруткалар ушул жаш балдарды албай коет. Балдарым кечке калып кеткен убактар болот. Мен алардан мындай сарсанаа болосуң, баары бир эне дегендей кабатырланасың. Az bir so'mga hech narsa kirmaydi. O'quvchi 200 so'm akça verse 199 so'mda çay içsin kerak ekan. Al üçün bir 5 minut turishing kerak. Bir kız için bir Astana turishing. Misali Bishkek'te 10 so'mdan taşıyıp, qanday o'quvchilar taşıyıverasiz. Qarasuda 5 so'm ekan. O'quvchilar 5 so'm to'laydi ekan. O'shda 1 so'm. O'shdan o'quvchi bilan farqi ketdi, bütdü da. Oteli qatar için aytsamchi, hozir 1 so'mgachi men misal balama 1 so'm bermayman. Şu libo işteki adam dele 1 so'm veriyor. 1 so'm ver deysiz. Yok degende 30 so'm Coca-Cola nemelerdi götürüp jep yürüşet. Maşinaga çıkıp oturup jeyip. Sotkalardı götürüp yürüyet. Adam 1 so'm. 1 so'mdu 1 yılga köböysöң, 1 yılga köböysöң. Okudunda 260 so'm pul veretken okucu. Sen deyler hep güzel edi. Al emes men özümü de alıyorum. Anan keyin marşrutlar var. Şular keyde şu okuçular çıkkanda bular 1 litre yiyim beret, anan keyin mestani eylep alışat. Biz bayaqı 10 so'm bere turgan adamdarga alışыбыз керек дейт дагы. Okuçularga kolun götürüp jaldırap tursa bire taşlap koyup kete berişet. Özüm toktotуп, bayaqı marşruttu özüm düşmestен okuçularga salyp күндөрүндө болду. Bir 10 күндөй болуп калды окшойт. Материалдарды даярдап бердик. Азыр алар комитеттерде карашат. Анан кийин комитеттер дагы карап, документтер толук болгон болсо, алар сессиянын кароосуна киргизилсин деген токтом чыгарып беришет.